Zamislite trenutak potpune tišine u prepunoj dvorani. Onaj kratki, jezivi vakum pre nego što se začuje krik mladog sportiste koji shvata da mu se svet upravo srušio. Zamislite dečaka od 17 godina kojem predviđaju zvezde, a koji u jednom pogrešnom pokretu gubi tlo pod nogama. Većina priča o velikim šampionima počinje hvalospevima o urođenom talentu i lakom usponu, ali priča o Vasiliju Miciću je nešto sasvim drugo. Ovo nije linearna putanja uspeha, ovo je arhitektura ustrajnosti, kompleksna saga o fizičkim traumama koje bi penzionisale i najjače, o profesionalnim odbacivanjima koja su ga etiketirala kao promašaj i o psihološkoj transformaciji koja je prkosila svakoj logici modernog sporta. Danas ga vidimo kao dvostrukog šampiona Evrope, kao MVP, kao čoveka koji je pokorio Istanbul i ostavio trag u NBA ligi. Ali da bismo razumeli tu krunu, moramo prvo razumeti trnje. Ovo je studija slučaja o srpskom inatu, o odbijanju da se prihvati sudbina prosečnosti i o tome kako se kroz neopisiv bol dolazi do košarkaškog Olimpa. Dobrodošli u najdetaljniju priču o Vasi Miciću, čoveku koji je bol pretvorio u svoju najjaču kartu. Naša priča počinje 2010. godine u specifičnom sistemu Megavizure, kluba koji je pod palicom Miška Ražnatovića postao najvažniji inkubator talenata u ovom delu sveta. Vasa je stigao kao 16-godišnjak, dečak sa vizijom terena koja se ne uči, ona se osjeća. Njegov debiju u Košarkaškoj ligi Srbije bio je najava revolucije. Dok su njegovi vršnjaci još uvek pokušavali da se fizički adaptiraju na seniorsku košarku, Micić je već u prvoj sezoni odigrao 35 utakmica, pokazujući zrelost koja je bila gotovo neprijatna za njegove godine. On nije samo dodavao loptu, on je dirigovao orkestrom. Statistika iz tog ranog perioda bila je zastrašujuća. 15,9 poena i 5 asistencija po utakmici u najjačem domaćem takmičenju. NBA skauti su već tada počeli da upisuju njegovo ime crvenim slovima. Činilo se da je put ka zvezdama popločan mermerom, ali sudbina je imala drugačiji plan. Sve se promenilo 22. novembra 2011. godine. U 8. utakmici sezone, u trenutku kada je Vasilije bio na vrhuncu svog ranog uzleta, desila se katastrofa. Puknuće prednjih križnih ligamenata, ACL. Za sportistu od 17 godina, čija se igra oslanjala na promenu ritma i lateralnu pokretljivost, ovo je bila smrtna presuda ambicijama. U to vreme, ACL povreda je često značila kraj karijere ili barem trajni gubitak eksplozivnosti. Operacija u Nemačkoj i 6-mesečna rehabilitacija nisu bili samo fizički proces, već i mentalni pakao. Zamislite tinejdžera koji u kritičnom periodu fizičkog sazrevanja mora da uči ponovo da hoda i trči, dok njegovi vršnjaci skautirani od strane Reala i Barse. Ali tu se rodio prvi sloj njegove ustrajnosti. Kada se vratio na teren 2012. godine, to više nije bio onaj isti igrač. Bio je sporiji, oprezniji, ali i pametniji. Redefinisao je svoju igru, fokusirajući se na saradnju sa Bobanom Marjanovićem, što je rezultiralo istorijskim plasmanom Mege u ABA ligu. Međutim, nesreća ga nije ostavljala. U aprilu 2014. taman kada je ponovo počeo da dominira regionalnom ligom sa 12,1 poenom i skoro 6 asistencija, slomio je ruku. Još jedna pauza, još jedan test karaktera. Vasa je tada shvatio. Njegovo telo je krhko, ali njegova volja mora postati neprobojna. Prelazak u Bayern München u avgustu 2014. godine trebalo je da bude njegova velika kapija u elitu. Na klupi je sedeo Svetislav Pešić, čovek koji je od košarkaša pravio ratnike. Očekivanja su bila ogromna, ali München će postati najmračniji period Micićeve karijere. To nije bio samo neuspeh na terenu, to je bio potpuni krah samopouzdanja. Već u novembru, na utakmici Evrolige protiv Panathinaikosa, Vasa doživljava novu povredu, delimično kidanje kolateralnog ligamenta desnog lakta. 6 nedelja van stroja u sistemu koji ne trpi čekanje.
Kada se vratio, suočio se sa Pešićevim rigidnim sistemom koji je zahtevao brutalnu odbranu i fizičku čvrstinu iznad svega. Vasa, opterećen povredama i strahom od novih bolova, nije mogao da odgovori na te zahteve. Kritike su počele da pljušte. Pešić je javno govorio o nedostatku intenziteta, a Micić je postao kolateralna žrtva visokih ambicija bavarskog kluba. Minutaža mu je u sezoni 2015-16 pala na mizerne nivoe. U Evroligi je beležio tek 0,5 poena po meču na 4 odigrane utakmice. U decembru 2015. Bayern ga šalje na pozajmicu u Crvenu zvezdu. Za mnoge to je bilo priznanje poraza. Povratak u Beograd nije donio očekivanu renesansu. Iako je imao solidne momente, Vasa je izgledao kao igrač koji je izgubio svoju magiju. Njegov indeks korisnosti bio je skroman, a košarkaška čaršija ga je otpisala. Propali talenat, igrač koji je prerano otišao, još jedna žrtva velikih očekivanja. To su bili naslovi koji su ga pratili. U julu 2016. kada je raskinuo ugovor sa Bayernom, Vasilije Micić se našao na prekretnici gde većina odustaje i završava u prosečnim klubovima igrajući za puko preživljavanje. Umesto da juri evroligaški ugovor po svaku cenu, Micić donosi najpametniju odluku u karijeri. Strateško povlačenje. Potpisuje za turski Tofaš. Bursa je postala njegova laboratorija. Daleko od svetala reflektora, bez pritiska da svaka izgubljena lopta znači klupu, Vasa je počeo da rehabilituje svoju psihu. U turskoj ligi je prosečno beležio 13,2 poena i počeo je ponovo da osjeća loptu onako kako je to činio u Megi. Ali najvažniji susret njegovog života tek je sledio. U junu 2017. poziva ga Šarunas Jasikevičius u Žalgiris. Šaras, čovek koji ne priznaje grešku, video je u Vasi nešto što drugi nisu. Inteligenciju koja se može ukalupiti u pobednički mentalitet. Period u Kaunasu bio je definisan tenzijom. Šaras je vikao, kritikovao, tražio savršenstvo. Micić je kasnije priznao da mu je u početku bilo neverovatno teško, posebno jer je u tom periodu njegova majka bila teško bolesna. Privatni pakao i profesionalni drill su se sudarili, ali tu je proradio taj famozni inat. Kada bi ga Šaras kritizirao zbog lošeg šuta iz driblinga, Vasa bi ostajao sa Benom Udrihom satima nakon treninga, ponavljajući isti pokret hiljadama puta. Postao je specijalac, čovek koji pritiska preko celog terena, koji čuva najbolje protivničke bekove, koji donosi pobede nevidljivim potezima. Žalgiris je te sezone šokirao svet i otišao na Final Four u Beograd. Te noći u Beogradu Vasilije Micić je prestao da bude talenat. Postao je ratnik. Dolazak u Anadolu Efes 2018. godine označio je početak jedne od najdominantnijih era u istoriji evropske košarke. Ergin Ataman mu je dao ono što niko pre nije, apsolutnu slobodu. Spoj Micića i Shayna Larkina postao je najubojitiji tandem koji je Evroliga ikada videla. U sezoni 2018-19. Vasa vodi Efes do finala, ali to je bio samo uvod. Sezone koje su usledile 2020. 21. i 2021-22. bile su godine potpune dominacije. 2 uzastopna naslova GC Evrope, 2 titule Final Four MVP, nagrada za najboljeg strelca. Vasa je redefinisao poziciju playmakera. Postao je igrač koji može da pogodi trojku preko ruke, da probije odbranu u poslednjoj sekundi i da asistira bez gledanja pod pritiskom. Posebno emotivan trenutak bio je Final Four u Beogradu 2022. godine. Pobednička trojka protiv Olimpijakosa u polufinalu i 23 poena protiv Real Madrida u finalu. To nije bila samo košarka, to je sudbini za sve povrede i sva poniženja. Postao je tek drugi igrač u istoriji koji je bio najbolji strelac regularne sezone i MVP finala. U istoj godini kada je Nikola Jokić dominirao NBA ligom, Vasa je dominirao Evropom. 2 Srbije Cejna, 2 MVP, istorija ispisana zlatnim slovima. Ali, uprkos svom tom sjaju, on nikada nije zaboravio bol. U intervjuima je često isticao da su mu najdraži momenti ili oni kada je vrištao od bolova u svojoj sobi, jer su ga ti momenti naučili koliko zapravo vredi. Micićeva reprezentativna karijera je priča o žrtvi. Najteži trenutak desio se tokom svjetskog prvenstva 2019. godine u Kini.
Dok se tim borio za medalju, Vasi je preminula majka. Većina ljudi bi spakovala kofere i otišla kući. Vasa je odlučio da ostane. Igrao je kroz suze. Igrao je za nju. Taj potez mu je obezbedio status lidera i moralne vertikale u očima nacije. Iako su medalje sa seniorskom reprezentacijom izmicale u nekim trenucima, kulminacija je stigla na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine. Bronzana medalja protiv Nemačke i istorijski meč protiv tima SAD pokazali su da je on igrač za najveće svetske pozornice. On je bio motor koji je pokretao Srbiju kada je bilo najteže. Čovek koji se nije plašio da preuzme odgovornost pored Jokića i Bogdanovića. Odlazak u NBA 2023. godine bio je logičan korak, ali uloga u Oklahoma Cityu i Charlotte Hornetsima nije mu pružila ono što on najviše voli – borbu za trofeje. Postizao je solidne brojke, ali srce mu je kucalo za evropski intenzitet. Povratak u Evropu 2025. godine potpisivanjem za Hapoel Tel Aviv bio je šok za mnoge. Sezona 2025-26 u Izraelu pokazala se kao jedna od najtežih. Sukob sa trenerom Dimitrisom Itudisom, pad forme i medijske kritike koje su ga nazivale gotovim igračem podsjetile su na dane u Minhenu. Lokalni analitičari su bili nemilosrdni, posebno nakon povrede ramena koja ga je izbacila iz ritma. Međutim, Vasa je ponovo pokazao svoju anatomiju ustrajnosti. U februaru 2026. dok je Hapoel prolazio kroz krizu rezultata, on je na parketu beležio preko 11 poena i 4 asistencije, odbijajući da se preda. Posebno odjekuje njegov raskid saradnje sa agentom Miško Ražnatović. Razlog nije bio novac, već integritet. Negativni komentari na račun njegove pokojne majke bili su linija koja se ne prelazi. To je Vasilije Micić, čovek kojem je čast ispred svake provizije i svakog ugovora. Kada danas pogledamo put Vasilija Micića, ne vidimo samo košarkaša, vidimo lekciju o strpljenju. On nas uči da neuspeh u jednoj sredini ili pod jednim trenerom nije kraj puta, već samo skretanje. On je čovek koji je od krika u bolovima 2011. godine stigao do krika radosti 2022. u Beogradu. Njegova karijera je dokaz da se možete restartovati i u 20. i u 30. pod uslovom da imate snagu da pogledate istini u oči i radite kroz inat. Vasilije Micić nije postao šampion jer je bio najbrži ili najviši. Postao je šampion jer je odbio da ostane na zemlji kada su ga svi već vidjeli kao otpisanog. Njegov put od trnja do zvezda ostaje najsvetliji primjer u modernoj košarci da se snovi ne ostvaruju samo talentom, već i sposobnošću da preživite bol i pretvorite ga u svoju najveću snagu.